John Mahama ban for private jet to be resign. Bisa ukuje to abrako aboa ne se wa resign. Dabi. Nkwasiafo mu nka no kre. The same sika Akufo-Addo tugu ya. Yempe no mo buy the same job na mo ye. The same job and a mo ye nkwasiafo stupid people. What baba ye say oh me de me nya kwasia ti say Akufo-Addo. MPP fo agimi yes okay o ma gimi on form kwasia nkofie. Yakoto amaw. Waba enti private jet na kwasiafo no MPP fo ne fro no. Mo aba no eni kwase mo nso mo de esika befuru bi. There be my Jimmy mo kura de MPP fo no kura ye. Abriwaya na no onya stroke mo ba vice kwase abaye odimachi. Mo tam ne hwi de ne to private jet tim de ne koy. E ma be ka ho asema mo si o mu mfuru bio. Afeso ba ne se amasa akofro private jet foforo. Stupid people. Ene anopetu enumre mo betena TV so mo ma Captain Smart odwan sika. No obedi na Kevin Taylor mama niska obedi Akufo-Addo atema private jet yo. Na se mi jamfi so ti radio so di na tem private jet o. Inti what makes you different from them? What makes you different from them? Then na bibini Jimmy sa poku asia dan fish pond. The biggest city, two biggest city. Ka anko ka ma na dan fish pond and the dawo. Say $50 million o de ko fama Bruni aje ne private jet no. Say sika can build and fix the road. Na save human being life there be ma Jimmy. Mukotu sika ni go wi a no ma betena ona kwasia si ye mompa ye nyame be save nipa nkwa mu ni twasere. Stupid people. Kasi sa na Bruni Jimmy. Sa na Bruni Jimmy me catch you Trump buy o se oba ntokwansi wo wi ase. Oto ni nsafre nkramofo na mama no okoja abom guom kronum asem do mu Jimmy buy enra otrete 3 days ago otrete Putin say oba beja abom bagu Putin so kuno enti Putin mra na odi play kosi o Putin din Jimmy afra ba America wa be sign document omon sign wi ade achi no sign Putin ko ya no frɛ Ukraine man panyin o mra metena sign contract because omo sign contract into sign contract ni wie Ukraine man panyin wa America sisi amino kasa wo san wie na wa nkodi mra so na do pe koto bomb to baabi a America wo rise on ba be kum nyina enu nti o ma ba be gu am sign contract no enti ade na bibini nko aka se me ba meye wo ya me de me ntimi nye Trump se me ba me twa turum wo ba ya no twam Putin si na ni aden o ma o se masa who carry them koyen kramofo no wa ma me bedwiri Moscow agu Putin di America for playing about America. Putin si osuro obi beji ni kuro America se wo de bra me ame guide kuro ni nyina ma onto se obeko. Sa na Ukraine man panyin wa ha America potro Ukraine nyina ma omo because why do Jimmy be se okoje Ukraine because Ukraine man panyin ni ho no America be kun simple fact. Sa na Putin wa America wa unim se ubeko Russia se okoje Russia because Putin ni wono America bikun adai na bibini nko ade wa Jimmy de waka ni nyina wa deviate accident akoku alupre akoku nkuofo na anu ya enti wo sika yemfa ntena Ghana woni yemfa fix de aka no se be ya next time nkoku foforo enko high private jet de bi wa Jimmy yen sese sika ne ma sofofo nkwasiafo a omaya azan atoto Rolls Royce atoto Range Rover atoto cars akesi atoto yenfa prophecy sa prophecy building mon kan che John Mama Jimmy fo no se me se memo obi di jabetum cause i Ghana ni bia nu a me na ma yeto abama no Ghana ni bia nu a me ka che say yeto abama John Mahama no aba beti prophecy office ama ya behihye nkomo ho da bi mesi yento abama no obebi adwuma 24-hour economy e de Ghana fo agum enti owo sika odi kosi ministerial office for prophecy a fancy ministerial office of industrialization ni emie company ni factories ni employ Ghana fo no kwasiafo America sofu bia nia adwuma na Trump bia no peto anwumre enti everybody fancy so ba o America ni wanya adwuma e enti adan na moma ba no kese mo forget Jimmy and NDC Jimmy MPP for Jimmy no da bi mo de no eye West mo Jimmy kura chen omo won
MPP for D levy inti yempa mo ba ya mo so mo nem kwase ya D levy aba ye de ba e be ja dum so Ghana for frame ya obi adasum mu Jimmy ani ya mo kofa D levy ni baba ya dan ya ji D levy no ya jai wa ma obi ada light ni ya ji yi D levy na fe kura na obi adasum mu jo mama kwase ya kronfutachi amwa amemie kana pampam na muhuma ni moye kronfutachi amwa antime ka kire mu se mansua nyansa madika ka kire mu se asofofo na obi ani tumi ni nyina ya azan nyame boa de oboa ne ho mebeduru America enkofu ameto mu ate se Kevin Taylor boa yi wan so ya nkoye adwuma odi broni abrewa achi ahohuru ni nkukuo no oni kapre oba Ghana hono jomama boa ne treating se vice president edi ne kotena vice president fie oni kapre wantimi ansi dan memeti ai nyame empema sem nchen kwasea no me na masori akoye adwuma wana bia me giska ena me gia me hunyansa sebu bi ena me disika na koye den akotuto fie wo Ghana ho me wo fie uncountable e wo nkan ho East Legon me wo bedi ho ansa na me wo estate land da wa me see estate buildings guso the amount rent and so abuan beto no kroma wo nya se nyame ne pema sem chen no me da BMW mu me da Rolls Royce me da Bentley me twika me pe because ma hunya nsan sori akopa adwuma ye ena me nya skana me nya kwase ate se ai patemu nam de akoye masem no me makoko takwaje ana asam agyan mu da bi me nyame am di ma de na me invest bi so enti nyame boa de oboa ne ho enti se accident ye kokun a nkosesa moa we ye make sure say we sky ye nto plane papa ma armed forces no me enkoto to China plane a enye ye mpe papa mra se de be ya next time minister foforo nkowu won wen ne se adwene ho nti ye me emfa sika no komasofo jimifo bi se onu nyini na accident foforo ase akoku nipa tabi se wotika am na boat atu na wakwa akowu a se ka na aka ofie no unia no make sure some ya komazi akoto boat munagum se be ya omun so duru kwan ma enkotu nkoku am simple analysis simple as ABC nyame nya hwe ma bibini aboa mo ba ya mu jimi na ye time MPP for na mu jimi se akuje to abra kwa ni Kevin Taylor nkraman omko Washington ma cho se America Trump kro mu dinatem omo dina tem no o chesika onka se meta party we ni ntime ma we bi da bi nya to abama wa wo ye mampanyini for oman ni nyina tisi wa kwa gina obi kro mu jimi se memma NDC ni emema MPP ni visa mane nko Ghana memma NDC ni nko ano na Trump mu se ma jimi na wa bande America visa Ghana visa for no o ma Ghana ni bia mewuram because mo se mo ma na GI MPP ni o ye citizen wa America nko Ghana o mo nso si o mo ma Ghana for ma America enunti Trump pam a Ghana for I Ghana student wa America nyina o pam mo deportu obia na masatam $1 million sem ni kutua bribe ma Memphis University say omun protect Ghana student from Trump na kwase ya wana kacho say broni oje bribe we kura no say Trump ne tia say makomo mo bribe a eno kura no ahwe on be shut school ni down mo jimi ese moa no enti mo fa sika no emoa Ghana fo na egu ono na munya yo mo abroche ni deport o next time na mo ba ban mu ama mo mejimi na afa no mo mejimi na afa no obi ahunsi ye moa ko ma cho se broni no Ghana fo e wa ha ne nyina mu ni se Ghana fo enti e kogina Ghana embassy ni e ko ne e kase ye ma Ghana ni ma because oye pet bi ni en fa America ni ho as long as we deny the citizen no ono so be deny o citizen fo nyina asa achichi o ma deport o mo o kwase a un fi ti Africa o ma America ni ma ukroma o mo so ma Ghana ni ma enti o ma chi Ghana fo deport o mo anya ye nkotua bribe sem mo fa sika na mie adwuma se de be ya ye deport o mo no mba Ghana o manya bibia ye ho emoa mu jimi me ka kire mo se mu jimi on be deport Ghana fo nyina ya to abama e de ene me time MPP sam akofo ade wono wote so na ka se wajimi ade no anka se NDC ni bia ya wo no America ana wo be ye American citizen bi oba embassy ame manifesta e mo nko an ma jimi because onim so ya America be respond
America mu nsuro bia o me se Putin o de plane ko si ho no o ka che ni say o man 2 days one from ba be dwa bomb bagu Putin so aku no Putin di America fro pai o ba America sa na nkramofu no ka che o mo say plane si o man from map ayifo no Iranian for no almost you brofo ntimi ma meseye no ma ntimi meja bom ampani ampa o man from okoye de okobombo omo ja o se bombo ni nyina mu nukura bombo ni nyina puti kura ni na America no na still Trump the fighter jet na na pampam o chene se o jimi amesa ba enti sankofo we mu no omu nim jimi omu nim se ya to aba ma wa we ya mampanyin wo Ghana ho omu nim se e1 DC e1 PP ntimu jimi ntimu jimi no mo man ntra Ghana ho a ntima ko jimi nya fe na mse ko tuatua bribe na fe Trump tia o se o Ghana mampanyin e corrupt afe kura de band no odi atomo so no increase ni more na fe wa be shate Memphis University ni down cause university for bebrebe wo ho a ko shate o mo down wo America because of deportation na seminar won enti ye tia bribe no e bibini krom ni eje bribe broni krom ye ni man kro friend bribe ukwa uye letu adwuma na o manager se o mpe obi o a opa akopa na chelse de en apamo o ye ni say I beg you ho da bi oba adwuma ye mra oba late na china oba late ade cha ba ombe pamo a system na ye adwuma di mra no so no asomunyo fala no ano no o yaka kire obedura bruchi obeye ma asem a ye beji ofie di ama oba asem agya koye ma asem ya gini fie esia landlord okolania oda obibu hall me ba ya menye ma asem me mansion eguo me o mansions more than 200 wa America ni nyina ba kukura ni oba bi age because the entia me nkoye ma asem me petwa die no asem aye ko no mabuku obi akohye hotel akodi no nya fi na mdi jimi koye den koye ma asem se me yiri ni asimasina afi china on makokot me ja wale me je japade there be I don't want to do nonsense enti me follow me na no asomunyo eno anu no don't fall being concerned sign krata when eba be koye den I say today you seem calm because there be your man jimi ntime to me boase akire na ma be fire o mu girigiri and I feel so me be fire adwo mama no mate so de kwase afre national security for ndo munya MPP for no cause we jimi no kwase a wo ba be chi obi wo abra wo no na no ya before say MPP for no ba be ka so metwa wo yiriti no NDC ni kwase agina ho say galamsey site because emotion achi omo leader wu enti galamsey fo Ghana nyina ya tu omo ayemo tu nku omo NDC ni kwase ane na mo enti die na chese obi susu obetwa wo yiriti a won ye nkwoche no wagimi ade no ye mu oman sa NDC ni di boni amra ne mfa no MPP ni di boni amra ne mfa no simple ye ne sa ukwoche obi ankasa se ye na Kevin Taylor si obetwa ahemfu nyina ati ai Ghana judges nyina ya shawofo ye di omo tokwe sa wo hotel omo nyina twem afo omo titi court omo twem afo na nkufo di omo na oba ye na nke sentence na bia 1 week bi kura 3 days na machi MPP ni nso anke obi amekasa ba NDC ni jimifo onu di atem no atreating kuofo no atwa ntratom so na okọ free na kwase MPP ni nso ko e bia akọchi no wagimi sa de mentwema enti mra no ewo kroma senka aboa ya ne mfinsi enkokum ni pewo galamsey site nyina na nka machi no sa no ade echi na MPP ni nso kokase ebetwa dwo mama ne na yiriti a na ono so machi na obi ankasa ba NDC ni jimifo se ye nku galamsey fuo nyina ye mo bo mutuo nku omo won na ono de one na mo free obi antime nche no na MPP ni so kokase ene mu bekunya de anse obetwa mama ne na yiriti a ono de enkoche no jama majimi kwase adwo mama ne na yire omo ya nipa chen obi o Ghana jama majimi on stop people we nya mo first and last ambechi obi a onu di matem kwase afo stop mo wafiafin when you first and last mu police wo soja mu fan kwachi akronfo am robbers so far no mu kum nipa o masara ndi o man ni nyina hia am robbers bo bi so kura e free police a yenya police anti this are the people are hunting nya obi a kwasia mu encourage mu nkofo so mu ni o matem na o mu so di mu atem bia e de na chese o mu de ye nkwachi o mu kwasia fo mu de o mu nya Ghana fo NDC ni aboase yenku galamsey fo nyina. Meanwhile, say Mahama Jimmy for ya and gina platform so me bag galamsey no menche ba akokura.
me be the measures be go on ma boa illegal any for small scale miners Emma galamsey for ji hwe koto aba ma dwoma ma kwase yi enti unko for selfish reason na makwa ko wu a enche say if emotion make a stupid decision so what I say Kevin Taylor boane ti o manum atwete obi a me kura de o man di wansuro mi a obetwete me say obem ye deport me entina na moje heat no da bia be di matem no Kevin Taylor nti ame de me say me ntwantro me ka no kura kire odi enti ame ye ho adwuma me ka kire wo me nsuro bia omomo nsuro twene Jonas na mo di mu jimi ne mo ho aba masoma kwasia no one na mo 2019 2020 you know to social media ati so abom ni aka say obi deport me na maban ba ye ya na mo di jimi command is ka say o majimi and na me respond am to na you are insulting the president and na ho kwasia president no nim nyansa kama me ato aba ma no na wakoma kwasia we sika say o majimi obi say you fear Kevin Taylor da bia me di na tem on nesuro me otimi bo me di anka me mo obi akotete na won se kan oba da moto no timoti abru chekura bia se wo no man yo ko da oba bayira ono akura bia se note so obe threat na me yere me so ma me nkura no na omo kokko hu se ote Virginia akura bia se ote border line to Virginia to Washington state enti da moto bi Ghana for na fresh o yene ne ma broni abrewa na ohwe no ma no any Ghana for one be man ko school no mo kire me na ma boys 2 car 10 no ba bi ote om de car monitor no sa be 1 week ehun